हाइनो हाइ सारिका हम याफारे चिनि खरं नाइ तंगनाइ जलो ताहुकै बुहुक सनो लामजाक सगो आगरतला बादारघाट नि सिमि जे मांगप्लि नाइ तंगमनि नरगबो कथां आवाइ मुं सिङाव जराव फाइसक पाइजाक नुगैमान खना तिप्रा मथानि आदं रक IPFT नि आदं रक फाइसक पाइजाक दिल्ली नि जंतर मंतर IPFT तै तिप्रा मथानि कथालै मुंबाइ ग्रेटर तिप्रालेन तै तिप्रालेन नि सानमुंगो खरं तिसानानि बागै अजरा फाइसक पाइजाक अनि याग्रा फासिं तंगो जरावो Tipra mothani agito general secretary tabuke EM masang onimes deburma asarno bono EM plus deputy CM sarno sarika hamya phare obono sungnani musungo agiro goto sungnugui mankha bisi brumno Tipralen eba dalbidal sanmongo diliu thanglai mani agirongni bisirong se taklai bisiwo je sanmongno tei dili thanglai tongmani nang bobo haige jodake nok tei bobo hailai buma sinani thangai tong jeng taklai je Dharna na thang tongo. This is absolutely united dharna. Agio kabangma Dillio movement ka angni jabo kare haiche. And there are so many stakeholders as ora kare haiche. Probably chini the Thansani slogano. Tabu butebo Thansa nani tongko, but I can tell you that this is one of the best form je team tlangi chang thang tongo. All sections of people have been represented. Most importantly, nor Khanakana, even IPFT is joining in this movement with Tipra Motha, and surely central government kaisa strong message mannai. Sang agi rogo kabangma demand place klayu besides Tipralen eba greater Tipralen ni loge. Taklai sang only 1 point agenda. The only agenda is greater Tipralen, and all of us will be in one voice. Will tell central government. O hano mas baksinai abung chini borong bagi chungno greater Tipralen maris haseu to kabang regional parties tongo IPFT no kare tabuk bo IPFT te Tipra mothano kare o sanmong no gosisoki naharia ko borong ni bagi bobo hai message tongnai kebo dakti gosi naharo kebo dakti gosia Tipralen ni prothom movement chengpuro even I was not part of the movement tabugang abuni part angkha and I am sure tini jara gosiaro Kana borok bogose nai. Akbai thangning boda a movement participate khanya ni planning tong bahai. Angbo 30 tariko 10 taun ang thangi sogine jantar mantoro 10:30 tan simi ganadharna but I will reach by 10 o'clock. Bahai schedule log bahai khalai jaka bo date of bo time o ajaga dornang nai erpore prime minister by home minister by bukhrumalanya ni bagai appointment rok da mankha bahai. Chini total committee chongjak tongo. Mo Chini Thangnai warriors jongno chabi tlangnan bagibo chikon joda committee chongjak tongo sabo aro speaker nai sabo central minister rokbe malai nai sabo bot jorao bini bahai role nai everything has been predefined ebong time to time ganadharna o thangai jangabo saklai nai hambai ni jora ka hamramani bagai Haino hai yango tongo TYF ni Haste president YTF ni Haste president MDC Ronald Deburma borok ni teidul mobile no taklai greater Tipralen te Tipralen ni sanmongo dili ni jantar mantor haching ojorabo tini 27 November Haste Yakarkha Sengna musung obono busuk participant dog dili bukhak thanani bagi tabuk tiar o Batarga rail station of high shop paijak rail ki faida shop paika koita Yakarkha apki sai Train 6:30 सारे सोइटाव सकैने इनके 7टानि बिसिङो न जों जतन ट्रेन कावै दिल्लीनि उद्देश्य जों रौनारनाय ताई और जों साइमन टोटल 15टा बोगी जों पूरा ट्रेन नसिनि बुक खाइजाक और मुझे दुइटा IPFT नि बागै ते जत तेकटा तिप्रा मथा जों जॉइंट मूवमेंट खाइ दिल्लीव थाङै सिनि स्टेटहुड नि बागै जों जॉइंटली मूवमेंट कराक खाइ पार्लियामेंट सेशन चलाकालीन Sini momente wo stronger khainan bagi sing jotono thanchakai Delhi nu uddeshya jantar mantor 30 tarik tai 1 tariko sing dorna sungnai grak khai sing jointly thanchakai sing o moment grak khai chirknai sing 1500 je thangnai hini khanamani Delhi phasing 1500 ni bisingo siklarok da Bangkok burirok da Bangkok bai siklarok ni songka busuk aborok ki inthan details sikla sabse kabang ompore Buribo kabang third link okra chakra third haita ratio tabuk chini khorang ni bising tei je kathang awai mong noga sukti nai tongnai rokno
o movement to thangna musungi bo thangmali ya train jaga chakli ya barang puisa kri borok no bo bahige kokosar mong tong ni bakti borok bornogo tongtui sing social media bo sini lorai tongnai social media bo sing o 29 tarik te 1 tarik যতন অ্যাক্টিভলি খাই নরক বো ওয়ারিয়ার হিসাবে নরক বো সিনিয়র যুদ্ধ বো নরক দিল্লি থাংমাই এফনো সোশ্যাল মিডিয়া বো নক সিনি লগি পার্টিসিপেট খাই সিনি আন্দোলন তে বো ক্রাক খাই সারা ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনালি সিনি অ ডিমান্ড টুইটার তি ফেসবুক তি ইউটিউব তি তে বো ক্রাক খানি বই নরক অ্যাক্টিভ তংলি সোশ্যাল মিডিয়া বো অমন সানাম sikla rok no dofani hodani phan ni hunjago sikla rok ni teidul mamung bai first time Greater Tipra ni sanmongo Tipra motharong ni tidul mumbai Delhi ni jontor mondro khorang tisa jaknai o sikla rok no bobo haike basana ni bagini ni emang tong bobo haike nang kok sikla rok ko sing saimano sini society ni backbone sikla rok sing saimano tabuk Tipra hawo sini 70 বছর রমি যে sini mante sokte mang tomoni tabuk sikla rok ni thanjani bising tino tai tabuk sing siwo IPFT bo tabuk sini o thanjani bisingo sini o Greater Tripura land ever Tripura land sanmani bisingo borok sini logi hai thanjak hai borok bai sing bai joto sin sikla rok bai joto ek loge no sing tawo lorai ni bagi sing buskang auk tongo tai buskang ni salo sing choba sino choba no krak khai sing buskang salo auk thanai balai balai ke hambai ni jorok hamramani bagi khnaiman khana norok sikla ni president MDC Ronel Leborma bai kok salaimani Jengman khangke tai bo ayengo truk tai khoroksa khorok ni adong rok bai kok sanani sai toknai ojorabo himteti phano bisibrum no jeng muito mano MLA biseketo narok haino hai ang thasing simi naitogi tongmani kok salaina ni bagai bongkha bisibrum no Delhi movement to thangtani bo buini kaisa laibuma tongo train bo thangai Haseni lukurok bai baksa MLA haya ke thangai je movement khai phaimani agi rok kabang ma laibuma tongo taklai to kisa juda agi rok to kaisa bodol se Tipra ni sanmongo Delhi ni movement to thango taklai hingkang ke kaini bodol ni loaji mumbai Greater Tipra ni sanmongo Delhi ni jontor montor khorang kisa jana ni thangai tongo nungbo aroni khoroksa part ngai lukjagi manmani bobo haike ning khatungjak ni phir mung bahingnai bare hambai Tini Delhi thana ni bagai ajaga railway station Tipra hani Tipra sarok bebak no khatung khajakai phaijak ajaga kono color no naisigi eko dol no naisigi ya Tipra hani Tipra sarok no bahikai bansirinai bo lamati bansirinai statehood demand de statehood demand kaisa no lama je Tipra hani Tipra sarok bansina ningkai haini bagai no sing ojaga tini jointly IPFT te Tipra motha jointly thangui tongo mililai Delhi hawo je Chini Tipra hani Tipra sarok ni thinang Tipra land othoba Greater Tipra land o kaisa jesekba mana nango hani bagai tini je ojaga prai 1,500 borok kuthum lajak thanani bagai te Chini joto leaders ro COF khainani bagai Paithak nahar mung mane Delhi thangnani nahana bagi phaijak ke amano koinai je sudo o jaga tini movement to thanai simia Tripura tongui tongnai rokbo jotono kha thansa khai Chini movement no mentally morally support khlajani ingthung haikeno Chini dofa muthangjana hini wansugu gai taklai bang thana hini wansugi tongmane train bai haipeno norok joton saimana ani sagrok ase hamthayako langmana hani problem tongo hani bagai ang taklai train bai thana musung tongo tau phano haipano thangmanlia karon lamarok problem kai hospital ni bepar ni bagai ang taklai flight ban thangna naikena kifilpuru 5 man kaini regional political parties to thancha ke Delhi ni jontor montor khorang disina thangai tongo hasil to tai kabang regional political parties tongo tabuk bo dofani bagai Greater Tipra land aba Tipra land nangu mani abono borok puitu chaya borok ni bagai bobo hai message tongnai Chini khorang nai tongnai je kathang awai mung nai tongnai rong tabuk bo jara poito chaya rok ngui tongo no amte hai borok no tongui tongo kai ang borok no koinai phadi jotono ni jot janjani ego problem no noroi waisa dofani bagai samung khailani ni yapri sei phainani banta ang saksagle ang omono wansugo je ang jesa bai pano
जेकुनु बरक बायफानो आं गोदालै मानो जदिनो टिप्रालेण्ड अथवा ग्रेटार टिप्रालेण्ड सापर्ट खालायखै आंखाय अ जागा इगु प्रब्लेम तंनानि कगिया हायकेनो जों आसाय फायखा वाइसा आसाय फायखा वाइसा थैनाय थैयासानि चिनि दफानि बागै हायकेबा चिनि लुकुरकनि बागै टिप्रा सारकनि बागै मुंसासो खालाय दे कलां मानो अ ग्रेटार टिप्रालेण्ड अथवा टिप्रालेण्ड न आमनो चिनि नाहार बुं तंनाय आनि पार्सनेलि व्यूज आमनो तंनाय ते जत लुकुरक तो अथवा जे रिजनल पार्टी खालाय तंनाय अथवा नेशनल पार्टी खालाय तंनाय चिनि बर'नो स्पेशली आं कयनाय जे फायदि जों ताबुले थानसाखै जों सबा खालायनानै जरा सबायका ते थानसा माने नुगै जत टिप्रा सारक खातं थगलायजाक हायकेनो जों दफानो मोथां माने हिनि वानसुगै जों 72 बছর उनखा त्रिपुरा हानि टिप्रा सारक गोबांमा पलिटिकल पार्टी खायका बुथ रिलायका गोबांमा मन्त्रि एमएलए सनामका केबा जों ताम मानखा आबनि बागै फायदि पार्टी न तरजागावै दफानो तरजागै दफानि बागै सामं खालायथानि जतन आगु फायनानि उनथुं के चिनि स्टेटहुड डिमान्ड अबनतयै एकेबा सेपारेट स्टेट न वानसुगै चिनि टिप्रा सारकनि बानसेनि लामानो वानसुगै जों मुभमेन्ट तै थिनांगो चिनि बुसाबुतिर बुसुरनि कनो वानसुगै जों मुभमेन्ट रनो खालायनानि दरकार अ जागा पार्टी न तरजागावै जाति न तरजानो बेले हामबाय माने बेले के हामबायनि जरा का हामलामानि बागै नुगै मानखाना ताबुक थिक तिरक रेडिं लाइजाक जे दिल्ली फासिं थांनाय आदं रक आदं जगसं टिप्रा मथातै IPFT नि आदं रक नुगै मानखा जों खोनाय मानखा आदं रक बाय कक सालायै लिडार रक बाय कक सालायै नेता रक बाय कक सालायै थिक 7टा फासिंगो 7टा तै 8टानि बिसिंगो ट्रेन याकारनानि कक दंगो दिनै 27 नभेम्बर अ हासे याकारमानि यागुलो थाङै सगैनाय दिल्ली हासेबो 29 नभेम्बर ठीक 30 तारिख नभेम्बर तै 1 तारिख डिसेम्बर जों नुगै माननाय दिल्लीनि जन्तर मन्तर ग्रेटार टिप्रालेण्डनि सानमंगो खौरां तिसामानि जे आवायमुं नरक नायतंमानि ताबकबो कथां आवायमुं आगरतला बादारघाट रेल स्टेशननि सिमि मांगपलि टिसेनेन कय नायंनि मांगपलि रकम फुंनानि बागै नायनायदि खाथुं खाजानि बिसिंतै फायसक बायजाक त्रिपुरा हासेनि जत टिप्रा सारक तिरक आयंनि मांगपलि रक नरकनो फुंनानि साइतनाय जतन ट्रेन नासिं लायजाक ट्रेन फायसक बायकांकेनो साकनि सीट ना लायै आसुक लायनानि बागै जतन टियारां लायजाक अजराबो
belai khatung khajani bising tinor nugui man khana chini khorang ni mangpiliwo ojorabo Agartala ni Badarghat rail station of Haisok paijak IPFT tai Tipra mo thane adong rok jeng jotono saimano dini 27 November o sandal jorabo Haste Yakarkha Delhi ni jontor montro Tipra len tai Greater Tipra len ni sanmongo khorang tisanani bagai IPFT tai Tipra mo thani adong rok anyang yagra phasing nugui man khana Haisok paijak ojorabo IPFT ni Haste tangphang Mantri Mebar Kumar Jomatia Haisok paijak IPFT ni Asukphang Mantri NC Deborma Haisok paijak IPFT ni Asukphang Yaksu Mongol Deborma tai Haisok paijak CAC member Mintu Deborma angpulano Mantri bai thani kok sanai agirogo je Tipra len ni sanmongo bisibrum no Delhi o thangai jontor montor khorang tisamani sai taklai ni of movement taklai ni o sobabo bahai ki juda khe nuk ning bo bahai ki phirem au taklai jeng balai khana tongthopkha jeng joto saimano chini party IPFT 2009 hoite jeng continuously jeng fight khai tongo jeng bisi burum jeng Delhi thangai tongo dorna khayo hanga sai khayo taklai hinklai jeng balai kha tongthopkha jeng joto saimano chini obotini Maharashtra ni imang mane wansong mung chini bobagra bo thamcha nayo o thamcha na horoi jeng bahai party IPFT jeng balai kha tongthopkha tamne hingke ago jeng kebon loge maya jeng suda IPFT chini thangai tongo kabanga borok jengno monaigo chini party IPFT no monaigo thatta khlaigo jeng Delhi thanglai khangklai abaike jeng 2009 hoite jeng borok bai monaijagi phaika borok bai jeng naikhlajagi phaika phiaba taklai 2021 abo belai khano chini bang lai bumangkha jeng balai khano tongthopkha ta sudu tung jeng chimia taklai jeng chini party IPFT tai Tipra motha jeng joint movement jeng Delhi khaina thang tongo tai ju movement porego jeng memorandum rinai lai buma jeng kagozya pharnai abo haino jeng kaisa kagozya phanai kaisa dabi no tei abo kai chini Tipra land tai Greater Tipra land statehood demand article 23 abangai jeng tini belai kha tongthokjak sudu jeng party IPFT simia sara Tipra borok rok belai khano khusingjak tongthokjak bori magai jeng tini kaisa jeni history ang saimano omai tabon puilla 70-72 বছর পরেও পুইল্লা তাবক চিনি আঞ্চলিক দল রিজনাল পার্টি দিনি Tipra land ছাননাই স্টেটহুড ছাননাই দিনি Tipra মথাতে IPFT जों बाक्सा खलाय जों दिल्ली थांनाय आं खोनाखा 1000 उपरनि थाखा बरक जत जोंनि सिगलाराव फायखा जत स्रांजाक जत खुसिंजाक जत मुनैजाक आबाङै ताकलाय चिनि 2021 नि चिनि मुभमेन्ट दिल्ली अभियान बलाय काहामंनाय शिड्यूल बो हाइके नारजाखा बो डेट बो टाइमो जन्तर मन्त्र दरना खलायजाकनाय बफुरो होम मिनिस्टार बाय मालायनाय एबा प्राइम मिनिस्टार बाय मालायनानि बागै ताखुजर एपइन्टमेन्ट मारा मानखा बो हाइके निनथानि कक्तमा जों अलरेडि शेड्यूल खलायगा जों अरनि ता दिनै सारै 7 आव थांनाय जों आरो थाङै 29 जों सौहैनाय प्राय 3टा समय सौहैनाय आबो जोंनि शेड्यूलनि मते तै जों 30 तारिखो 30 तारिखो जों आरो दरना आचावनाय तै 1 तारिख डिसेम्बर 2 दिन जों आरो दरना खायनाय तै जों खोनाखा जे दिनै 2 तारिखो जों आरो जों गिफिल फायनाय आरो बिसिङाव जों दिनै जत्त शीर्ष नेता दिनै टप मोस्ट लिडार बर्ड पार्टी IPFT BJP आरो जों थांनाय दिनै MLA थांनाय आं निजे थांनाय तै खोनाखा दिनै महाराज बाबु थांनाय प्रदुक्त थांनाय तै जत्त बर EM CM बर थांबायनाय हाइक्लागै जों अलरेडि एपइन्टमेन्ट सानजाक जों दिल्लीआव अलरेडि एपइन्टमेन्ट होखा जों कम्बाइन खायै जे आरो प्राइम मिनिस्टार होम मिनिस्टार ते डनार मिनिस्टार बाय जों मालायनि बागै जों अलरेडि कागज रिहजाक आं खागागो बर जों रेसपन्ड दिनाय तै जों आरो मेमोरेन्डाम जों बरनो याफारनाय जों जयेन्टलि जों मेमोरेन्डाम बाहायनो कायसनो नंनाय जों जयेन्ट मुभमेन्ट जखन खायजाकबा जों दिनै मेमोरेन्डाम बाहायनो एकटा नंनाय दिनै कायसन दाबिनाय जों Tipra land ते गेदा Tipra land आबाङै जों चेष्टा खालायनाय तैबो जों गाहामखौ सायमानो विन्टार सेसन पार्लियामेन्ट चलाय दङ सारा भारतबर्षनि MLA MP बर मानजागनाय तै आरो नि राज्यसभा तै लोकसभानि बर मानजागनाय बर जों खोनाखा जों चेष्टा खाय दङ कयजन MP जे लाइट मान्डेट जों MP जे स्टेटहुड साननाय बरनो जों इनभाइट खालायनाय तैबो जों दिनै खायसे दल दङ NFNS नेशनल फेडारेशन फर निउ स्टेट दिनै प्रेसिडेन्ट मनीष तामाङ जों बरनो रिंनाय
जों आं ओरै बर' कक सालायखा ते दिनै आरो नि हम मिनिस्टार ते प्राइम मिनिस्टार जों बनो चिठी रिखा एपइन्टमेन्टनि बागै जों आसा खालायो जों आरो दिल्लीआव जों 3-4 दिन थांनाय ओ तमनि बिसिङाव आं खागाव जों मालाय मानाय सारबाय सोंनों बदा साकबाय थांथानानै बागै तियारं जाकबाय आंबो थांनाय आं खोना थांनाय आं अलरेडि कग्रिखा आं खोना थांनाय थांगै आरो मुभमेन्ट आं थांमाजागनाय ते आरो जों जत्त दिनै अल इन्डियानि नेतारनो जों रिंनाय दिनै मनीष तामां ते दिनै रेड दिसाब जों बर' जों अलि साजाक बर' फायनाय ते आरो जों आं खागाव दिनै महाराज आरो मानजागनाय ते आं माजानाय ते जत्त दिन शिशु नेता दिनै बोर्ड पार्टी IPFT ते तिप्रा मथा आरो जों मालायनाय मालाय बेलेके हामबाय सार जरा गाहामरामानि बागै नरक जे आवामि मुं नाय तंमानि अब बादारघाट रेल स्टेशन नि सिमि कथां आवामि मुं अ जागाव फाइसक बायजाक MLA धीरेन्द्र देव बर्मा फाइसक बायजाक दिल्ली मुभमेन्ट IPFT नि कन्वेनर मोजां प्रशान्त देव बर्मा बो हायकेनो आं हेथनि कक्सनानि साइ तकनाय IPFT नि प्रेसिडेन्ट मोजां मन्त्री मेम्बार NC देव बर्मा बाय सारनो पुइलानो सारि काहाम आगि रगत IPFT सिमिसे टिप्रालेन्ड नि सानमंगो दिल्ली थांलायो ताकलाय तो दुई पार्टी टिप्रा मथाय IPFT मिलाय ग्रेटर टिप्रालेन्ड ताय टिप्रालेन्ड नि सानमंगो थांनाय दङो नों बाहायमा दङबो थानसाका थांलाय मामानि बागै पुइला ककनो जे सारा देशो चिनी भारतबर्षआव कताल राज्य संग्राम बागै বিভিন্ন মুলুগনো আন্দোলন চলিব जों যেমন ত্রিপুরাল্যান্ড অথবা গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড হাইখানো ইয়াঙ্গনি বড়োল্যান্ড গুর্খাল্যান্ড বিদর্ভ আপনি খাই বিভিন্ন রাজনৈতিক বড়লোক বিভিন্ন অঞ্চল আন্দোলন খাইতং ত্রিপুরানি पृथक राज्यनि आन्दोलन बिसेसयै आगिव उंखनो 2009 सिमी अब जान थांगाय कताल खाई अब एक माइलस्टोन हाबका यापरि सेका से 2009 सिमी तब 2021 IPFT नि पक्ष থেকে লাগাতার ভাবে ত্রিপুরাও এবং দিল্লিও আন্দোলন চলে দङ প্রতি বছর দিল্লি অভিযান খাইজাগো কিন্তু থানায় 2টা বছর করোনা ভাইরাস नि बागै दिल्ली अभियान स्थगित मात्रनिखा तागलाय 2021 नि दिल्ली अभियान म करनिनो ऐतिहासिक भावे अत्यंत गुरुत्वपूर्ण जे त्रिपुरा मथा एवं IPFT दुटा मिलियनो একই সময়ে একই ট্রেনে একযোগে যন্ত্রমন্ত্র ফাইনাই 30 তারিখ नवेम्बर 1 तारिख डिसेम्बर दुदिन लागातार भावे आरो आंदोलन चले धरना चलिनाय अब सारा भारतबर्षर बिथिङावनो একটা নতুন একটা উদ্যম भारतबर्ष खुनुकाचों त्रिपुरानि ट्राइबल जनगोष्ठी ऐक्यबद्धताय मोसागों दङ पृथक राज्यनि बागै ऐक्यबद्धताय मोसागों दङ आबनि प्रकृष्ट प्रमाण ताकलाय नै 2021 दिल्ली अभियान जों खाखायो से ताऊ पार्लियामेंट अधिवेशन चलिनाय 29 तारिख सिमिनो नवेम्बर पार्लियामेंट अधिवेशन काजै समग्र पार्लियामेंटनि जत मेम्बर सारा भारतबर्षनि बरफ सारा भारतबर्षनि जत जातीय पार्टी आंचलिक पार्टी जत अदिगिया बकल माखायनाय खुंज माखायनाय एवं चिनिमनो सहयोग देखायनाय अब जों खामखौनो आसा खालामो थांनाय रगनो बाबो हायके कक कसार मुं दंनाय नों जों मन कक कसारो जों तो IPFT प्रति बছর थाङै दिनै 2 বছর बादे 11 বছর जों थांखा दिनै अनेक अभिज्ञता मनो जे कष्ट उनायो अनेक কিছু কিন্তু জাতিनि बागै देशनि बागै आबनि बागै जे कष्ट आबो किसुया आबो कष्ट पाउ थाङो आदिखायनो दाबोनि जे थाने रावनोबो बरगाबो कष्ट उनाय थिंनो কিন্তু स्पेशल ट्रेन बुक खाजा आउदि गियानो ए सुबिदा दङ आसे असुबिदा नंग गया आदि आउदि गिया नाहारिनो जे थाने रावनो मनो कयनाय जे आउ कष्ट उनाय थिंनो কিন্তু कष्ट न बाखे बानायनाय आनि लगी संनो जाते कष्ट उनाय तै जे नोंबो जेबांसा बनो सुबो मा खायनाय आहायखाय कोनो हामिया जाया हठातखाय असुबिदा मनो आबो टिसु मा खालायनाय सहज मा खालायनाय
आइखायनो दिल्लीयावबो सफल खायै टिफिर फैथुन काम खाय आबनो बंथाय कइम बेले बेलेके हामबायनि निजरा कामरामानि बागै नुगै मानखना नरक IPFT नि हास्टे आसुकफां मोजां मन्त्रि NC देबरमानि खुक्तुइ जे थांनाय रगनो ककसारमानि एबा खागाहाम याफारमानि सिङाव बाहायखनो आगरतला बादारघाटनि सिमी आदं रक सिमिया पलिटिकल पार्टीनि नेता रक सिमिया जत तै थांनाय रक बायबो कक सनानि साइटक नाय रक जयवै नाय तंनि चिनि खरां Nokhaya phang tak shai phai kha bumung shai nai do no oh ha no ham ja nai do no nai sing tong go jora le ta bu go tui vai oh ha ni kathuma shinai do bufuru Horo ajai sina nai sing hale ni rojo they bush nai sing sina they bush nai sing sina three by ohani kathuma shinai ro bufuru ajai sina Bufuru ajai sina Bufuru ajai sina Bufuru